So work and success will come before. Umukoro gwo kutunisa abana magana 327 isakaramento lya konfirmasiyo omparish ya Kyamwiro mu Rukaterera Rubirizi district gutangire n'ekitambo kya misa kandi kyebembirwa Archbishop witware lyambarra Lambert Bino Mugisha. Archbishop ashabira abatura okukwatanisa hamwe okutungura ekyanga kyabo. Itwe tube tumazire myaka 15 Archbishop atakwiza mu mwanya ogu okwiza kwe cyatera abantu umuhimbo munonga shabangu babase kwamira mu dini kandi bagume nabatina mu kamaranga wabo bakora ibikorwa by'embabazi. Na bwanyuma Archbishop atayiri ishomero lya Archbishop Bacenga Vocational Secondary School ishomero lya government kandi aha ahigira beji koresa kurunja kagisha kubine bakashoma. Ekiba kubaja ngoze kutera mpiro ukagutera. Baja ngoze achamushano kazayo. Baja ngoze umwani wako kazayo. Baja ngoze umukiraso kazayo. You are exploiting your natural resource. Nyino kushemerwa kuhango nyoko mweji wa Archbishop aho kugira ngo yatugambeho byinji abi yarabiremo nembere yarabiremo kandi yatongize kuhamya yitwe nk'abana b'ecyaro kamera aharukiri na nembere twara n'ukutera mu buzube bw'umere munonga ukira munonga abantu bitu tugiro kunda ruhanga tugiro kwatanisa tugire turihe ukwangana abako bedini zishimusa kumantu kundana. Hona Archbishop ayongire yahiga bikiriza okugumana bahagira programs za government. Omugandi obw'amashomero garukwetebekana so kuhendera tamu ya kashatu abebembezi barabara abakuru b'amashomero okwetantara okukingaho obwire butakakire omu district ya Kamwenge okumara kwabeje tamu egi nikwija kubahebera omukaga oku 12/2024 ngutikikire abana kuhumura kare ebiro bitakakire tugende na government program negamba ngo bahumure ebiro mukaga byo kwezi 12 kandi nibaba bashomera ebiro 82 omutamu ya kashatu mwini waba uri kwenda kushomesa nkaga na bishatu abana nabawe mugire mico mirungi munonga umucyumureke emico yo kutajoga abazire imico yo kutarwana noza kuko mukosha abo kubembera yesho mutekshora nembere ryo muka kurgira hamjwekero wa president amashomero kukingaho bwire butakakire n'ekintu kigwerire kimwe eto nicyenda amateka abo kuba private school kiri kumwesa ngo nokororo mateka ga amashomero gatari ga government tiga kubasa gukora government yayo tari kandi ni nshasha nago amashomero agarukumza abana obwire bwabo butakashikira abo kumuzire naba yafero na n'umwana naba yafero abo ko byakubabire nashoma nabataka bimaserire abana bamanye mukamahanga wabo babahanjire abahereza n'amani no bwenje kugira ngo asikora gikuri bigizo byabo bisingi ababongire bayahanangiriza abazire okufayo mnonga okurebuza abana babo baba bari mu cyumuro gasha Onesmus Ndianabo na Anthony Atwini.